na ndo mwancho murigerere karokoro kwegena kwane no gendrete kwegokia kubwatia mirubirion sierit korea rero ime ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo muguse cyaragire CHINSA IKOMI cyabona mugoroba jinga kingo kwarigania SMS AMAYIA erion kumanyebuna nara ya na kwariganire asenchera ere yobwinge mirubuna sensemo ya Facebook na bakogendera gotonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyara wetra Ndizi TV News boigona bokoya somoitra se website ito www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga asobwa meretrane EVERLYNE OSERO Petra Mokeira nero koine kya chipicha nero gicha wikere asentre abenango kwariganyo be ko gusanga na injo ikomeryo. Mwanchi umuriria AMAYIA CHINSA IKOMI ngo kwarigante ya chaka senchira ya bene kurwase county ya Nyamira awase amateyemo kurwase kinyoro kia Kyanginda yotoka se ward ya Busamaro ebunge ya West Mugrango yeso kidena ko saba obokonyi kurwasa baraina boigo abasamaria baya iriyo kubasira abana babo babere goswa ikrasi ya Kyandamaga ya barabukora amatemo manene ye krasi ya gatanu na gatatu akorende gotigara isiko kubwatikana no buremeru ase amateye nigo abana bo babwente goswa eklasi ya Kyanda ase skuru ye secondary ya Munkori ase kitariki 15 na ibere cyumutinyo mutangani akorende bono nigo basinyire kibago kora ekero bono amateyo yaruro kuboreo cyasomo cyumbe webunge ya West Mugrango Steve Mogaka egati abarayibande kurwase county ya Nyamira weso kyana kubasira iri abana bagendere n'amasomo abo eri wikirania endoto yabo asama tukaribusyo azama litangol kutafto yagi nkano wa Kyanginda abana mbwate batatu aberengo cyone bari form 1 na bari form 2 ana kulingana icyo gwasa yana tinku enyara timbwate bese ndo cyanga bala fere school yakere arani obale agatu kunyambara primary agwata mag student 35 kesia kwamboka akote kubendo inyo Kajiado abwate 276 bonsi batakere ko chuin Mongoli secondary school bondi kera admission babantu ko admitted teres 17 ngikuru ribono singeza bwati bese mugambi na tema nkando akabo mongare besene toito nkanyora ngata tayo tarenge buoyo samarita ngor kuini morabo sire Nsegondi jirani ya David Oyagi enanyora ng'abana bambara ende skuru twari wapiria saba gambi baito well wishers bakonya abana aba banyare ko bakoende skuru nari barache kokonya babiri babo kuchimotuga nande bekonye boka abanyene korengana nje kuno mugambi arona banaro chenga egetirongero asomu gakuria ekwete gukora kindi ninkali ngana batogo saba eserikali emubwatise mukonyo mwana nyore no yomo nerasugurikire abandi Nabarai egosabateneri baborokiwa Bechi University ase omucho Nairobi haborokiwa nene kurwa sorogongo rwa Gusii bakorawa ndo chief officer bwonsemo yobochinime county ya Nairobi Geoffrey Musiria nigo batwarege karo naborokia naboigo abarai gati abo muchumbo South Mugrango Silvana Sosoro naboigo muchumbe oktutu cha Cheno ta Jafet Nyakundi erigo kwanera chinchera cyogusira aborokiwa baiga eriyo kwegenderia ase okubanyorera amaba baga yemeremo uko nachinga kecho nigo kubolia kwa bago kurwego guchase abarai bonsi abagusi kwene kyabunango inyora bare abaroki wabaiga ekere rokanemna abaroki wabange kura sorogongo rwausi abawasomera ase University cha Nairobi nigo bagwetera chinga kingomwe kero bakorire eskuru asekeri ati babwatyo ndo uko babwata koboko guseko bamanya ekera mabaga yemeremo abeire gakwenekiwa usoro nigabaga kwenekiya naciye kubwatira nabarai bande asogosira abaroki wabona bara kwenyorera emirimo kwegenderera samatkabo abosyo wali araisiria banafunzi baito bali bagusi bali konyora support kurwa leaders bali bagusi bacho walete even accessing babate babakonye for opportunities job opportunities internship attachment yako bakon so twamwira banafunzi abato baletamo gato baletiramo banyore chinguru ekirango seviongozi birona abanafunzi abagusi bali Nairobi University bawosoma batakere banyore gipasari batakere banyore ki attachment ne kigasi kigaba kori kibokongo
I'm happy Mheshimiwa OSERO na promise the natural support asichiga chigotangaso abagaide accordingly. And ngotebia abaiboli bali bako batowoche tukuru Gusii Nairobi. Tebia abana baino bali chi university. Ba network nige kundi ekegakia banafunzi be university na libara nyale gokonyeka ba network na libara share opportunities. Kiare enesa bali tu ansine na netiko end up today. We are going to have a bigger meeting. Itokoleta students once pa Nairobi amo. And what I'm happy is that abana banafunzi betomire. Taliba mbata eti handouts. Wone ganega asibata gete. Mbata eti goserwa wanataka sera. Osabono. Ogoserwa is the thing of the past. Na nje ngo ba encourage ekero kwende obisi omweshimi atakoli handouts. Musabe gas. Onko wocho obisiane. Nchumboli ngakingo kwananyole gasiga igasitiol. Tananga kingo kwananyole chibesa ngorera njisika ngorera njirero mambi tingo ko ligio tingo konyonyole gasi ndo chiwe konya leaders baito bali bona Nairobi identify yourself mnomo Gusii takwe bisa chiyo bisi kiagere keroja konyoro muchando abana bago cha gocha matangago ase omoka mouth onye mubate chi opportunity mo share tubwata no koboko buna Gusii young leaders bari within Nairobi abara ba Gusii bonsi kujagere gabana CS abachumbe. You have to support students so that bamanye njira. Habarai kurase kiama kia ODM rai bakora wanu muraibe kiame kyo Raila Amolo Odinga nigo bacha kebene umurobiri obwo kubarikia ababwatanya baya ase kiama ime ye county ya Nairobi go kwana chinga kecho nigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati arokana komochia serikali ya Kenya Kwanza anene kubwatikana ne chiburaburwe chabete chikwenekiwa ase ebunge ya South Mugrango chinga kia chete kubwatoka chibasari koirera omo bisoyo yomo wakwa risasi nigamo chiri serikali asogotaimukia egetamukiro kende yonsko bwatkana ninganiyo na otebabuna nero ya betege koroberia chibura buru sise yechkwenekiwa ase ensemeyo chinga kechipoigo nigabaga ko gikeria hamurobero bubwaga chipechnyomba aseri gorirense oyore murobero bwa serikali abo kwenekia buna amabaga yemere mabere gakonyorekana asabasae asekeria tebabuna ase county ya Kisii ebuli mobole babete bakobekensemo asobwaga choboni go nyumba cyacakire kwagacwa asenchera yoboibi nigo bigabaga kwenekia buna kubwatkana n'umurobero yobokorikya ababwatani nigago cyekoyora asechi constituency imeye county ya Kisii kwenekia buna banyorire umubaro munene bw'ababatani asekyamekyo. Serikali hii ya Mheshimiwa William Ruto, na mnisikize mzuri, Mheshimiwa TJ amesema hapa yule ambaye ni PS wa internal, mumeona ugaidi ambao wanaeneza katika nchi ya Kenya. Juzi kule Kisii kulikuwa na terrorist act by the government itself. Mahali walitoa askari hapa Rangata na pale bungeni. Wakakuja kwa mkutano, wakapiga risasi. Yule jamaa alikuwa amesimama nyuma yangu akapiwa risasi. Kina mama ambao walikuwa wajazito wengine wakaumia. Kutoka siku hiyo mpaka leo hii serikali hii haina macho, haina mdomo, haijawahi shika hata mtu mmoja. Nimesema kama vice chairman wa chama cha ODM, nimeamua mtaniona katika kila constituency kuhakikisha kwamba tumeanza kazi ya ujasiri wa wanachama wa ODM. Huyu Mheshimiwa William Ruto anaposema kwamba tujenge nyumba za affordable house kule Kisii, ile shamba ambayo tumeweka kando kwa hiyo affordable house wameanza kujenga kwa wizi ambao wako nao. Hokwana chinga kechoni ngomurayo ibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga baga kwenekia buna gukaba chikwira na asepara iri kwenekia buna serikali aberege keya egurube yogokonga kubugima ase abakenya nigamo chiriye serikali anenase ogosona na gusaso kugenda mamincha aneri chikorie bigambero anenasa baga ko mochia okomerana kwayo muraibense Dr. William Samuel Ruto na bago muna chiebi na Justice Mother Kome na otabuna ekyoni
nigo gitari kiorokererio kiri kia saba Kenya akurende koleta mangana yobobisi ayo araturubanie amagendro na baigo kubeka aba Kenya asakung. Bado tunawadai mambo ya gharama ya maisha. Gharama maisha bado tunawadai. Tuliwaambia tulienda kwa barabara kwa sababu mambo mnene sio. Tuliwaambia barabara bado iko. Si barabara bado iko. Na mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Hiyo nimewambia, hiyo silaha tuko naye. Nimwambia Zakayo shuka chini. Shuka chini. Sasa Wakenya wana hasira zaidi. Hasira imepanda zaidi. Juzi alisema yeye anaweza kuendelea mbele hata kama mahakama imeamua. Ati hajali mambo ya mahakama. Akaalika yule mama ambaye ni Chief Justice ati aende Ikulu wajadiliane. Nilimshauri huyo mama usiende Ikulu. Kutoka huko yeye anasema ati amepewa pesa ya kuajiri majaji. Nase abaraibani korwa serikali ya Kenya Kwanza bakora no muraibense Dr. William Samoei Ruto ni gobekira naso musangirekano bwa masabo yo bwamo ime ye county ya Kakamega anachinga kibagendrete go kwanira egati yemerobero ya magendro ime yese ya Kenya yokoineke buna Kenya yabeire kego skabosyo go kwana chinga kecho nigo omo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi abaga kuba mochia bari bonsi bakomochia emerobero ya serikali asagania nsemu ikomerera serikali ya Azimio la Umoja One Kenya gotiga goswana na nobokoreri ase bigambero notana ebigambero nensemo yetenerete na igombe bwate opusbure bwo gokora kona chakonde wonsi. There are people who want to always criticize the president. Oh, he has commented on the judiciary, he has commented on this. But I also want to say, before you remove the log in somebody else's eye, what about yours? Judicial Service Commission is also independent. And Judicial Service Commission has the right to recruit anybody who qualifies to be a judge of this republic. So it is wrong for the Azimio leadership to start determining who should the Judicial Service Commission recruit. You cannot tell us that a son of the soil in this area, if they are interested, kama ni Chebukati ama nani, if he puts his bid for the position of a judge, that is the responsibility of the Judicial Service Commission, not the responsibility of politicians to try and direct the Judicial Service Commission. These kind of contradictions are not acceptable. Hasense moyaye umondogeri webungenene Moses Masika wetangula ni gonera mugani umuraibense Dr. William Samoei Ruto gotatwara obwa babonde bonsi ose gotago serariwa na baraibali bakwamereria serikali asikiri abagakorwa umubwekano bwe CHINSA chinde kubwatikana nale babere bawetera nase bare bono nigate na baraikorwa sense ya Kenya ane nase bungeni go bagochewekirania emeremo yabo asenchira ebwenerte eriogosikia Kenya ase tambo kirukende na kugania baraibonsi kocha kiro muraibense Dr. William Samoei Ruto kwene kiabuna nkore mereria bale na baigo gutwara obomo bwikirania amagendro imense ya Kenya. Mimi katika bunge na huyo kiongozi wetu wa majority Kimani Ichung'wah na timu yetu yote, we work as one to pursue the transformation of our country, with the president as the captain of change. Na Bwana Rais, usije ukatishwa. All great countries of the world have gone through difficult times. Whether it's China, whether it's Japan. Japan was nearly bombed to extinction in 1945. Germany was humiliated and reduced to nothing in 1945. America had a harrowing and brutal civil war. It is now on top of the world. China went through one of the most harrowing times
When Mao Zedong was fighting with Chiang Kai-shek, it is now on top of the world. This transformation will always have some pain. What is important is the focus and the goals to which we have set ourselves as a country. That before you get gain, there is always some pain along the way. Na tutastahimili na kuhakikisha Namba gavana kurwa sorogongoro rwa Western hati ya mgavana we kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa na baigo mgavana we kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka nigo ba kambia mono cha sumara iwense kubwatkana no sirabeire ga kurwa asemerobero au ya magendro ase chi county nigo bagokera obwamate gati ye serikali chi county na baigo serikali nene na kuria ira iyogo chia kogendra gusira emerobero ya serikali asoko inekia amagendra berega korokana ase abamenyi agusabase abananchi bonse ime yense ya Kenya. Mugavana we kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa nigo abaga koria eira bosibo muraibwense yogo chakwene kiabuna okobwatana na bwigo bwa matobu ya gati yabarai kurasa rogongorwa rura Western bwabere boko enekiwa asogo kinya orogongorwa anene kaunti ya Kakamega. Umeitilia mkazo na sisi kama magovernors wote, we want to assure you we are going to support your administration kwa sababu lazima tushirikiane ili tulete maendeleo hapa, and that is our credo. We are not going to disappoint you because we know you mean well for the people of Kakamega and the entire republic. Wewe ukiunganisha kule watu wa Kenya yote, pia mimi hapa katika gatuzi la Kakamega ningependa kuhakikishia kwamba tunafanya juu chini ili tuunganishe viongozi wote. Tunafanya kazi na viongozi bila kuzingatia misingi ya siasa, because that is the only way we are going to unite this county and our country. Tunataka kusema kwamba sisi kama mwenzangu amesema, governors, for the first time we are seeing good relationship between the devolved units and the national government, and we're going to support your programs. We are going to support your projects. Mwanchi umulgereri banayo narana kwariganiritia semese AMAYIA CHINSA IKOMI senchira yobenge kurenda yamana yanda mangino tkenyora senchira yobekiranu nere Josfata Misi ekrera ragense mo naboigo CHINSA isato chamogoroba yendra gotonyora sense mo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube gotonyora wetra Ndizi TV News naboigo naboko yasoma ase website ito www.ndizitv.net erio togendre sanga asobwa makorende murobero bw'emisa Jumapili unabotambe ngogo chirore asegeka getari getambe korubono aseritkolya lero okore terwa beno murobero yo numusibati julikerwa igono mwanchi umurgereri tobasa goskare kabaime yo murobero bw'emisa Jumapili eryo nayo bego goseseni wa Jumapili ya lero eretariane EVERLYNE OSERO urene kyachibicha neryo gichawe kire nigakoro kwa Petra nira Mokeira twaruburgereri borobya nabayigo emagoroba erentwerero.